Yes, nanyangusuza kandi nizere ko umeze neza uri hose mu cyo gitandukanye Burasirazuba Irengerazuba Amajyepfo Amajyaruguru of course nitwa Ceketu isi yakabanye ndetse n'abana ukinira abanyaransu batandukanye mu bice bigiye bitandukanye sigiriza ngo zasenye ntanga salama tumakwa dukuje mu Kigali News 25 saa 6:35 i Kigali mu Rwanda mu Burundi ni amasaha i Bugande ni isaha y'isa 7:35 aha magaze mu Renge wa Nyamirambo mu kagari ka Kivugiza excuse nuko hari umunyamakuru umutananirwa umuvumbuzi umuvandimwe yakoze byinshi byeshoboka yakoze amateka yakoze byinshi bitandukanye muri Afrika abikora hanze y'u Rwanda nkuko babone twigiye twigirishije uyu muvumburo mutuye abarundi bari mu Burundi abarundi bari muri Canada abarundi bari muri Saudi Arabia abarundi bari muri Oman abarundi bari muri Dubai abarundi bari muri Tanzania abarundi bose so aya masaha umuvandimwe arampamagara arambwira ati mwe mufitanye gahunda sangahe ejo mu gitondo ariko ejo mu gitondo saa 11 arabarekeye mu gihugu cy'u Burundi n'umunyamakuru ukomeye cyane mu Burundi n'umunyamakuru wabiciye bigacika n'umunyamakuru ufite showbiz y'u Burundi mu ntoki ubura ninde harabarakoresha umwana cameraman genda ninde ngiye kumuvumbura let's go ngiye kumuvumbura cameraman ngwino ngiye kumuvumbura ari ahantu hari studio bakunzi ba KIGALI News 25 mfite amakuru ndetse mfite n'inyishu landrypromoter aho twahere bahumvishije arimo hano ndabyutse impande yo mukenyezi impande yo mudamu wanjye ndavuga ati kanje gukora akazi u Rwanda Burundi fisi ariko ngaha Randire kumwe na Murundi bisiguye iki kurura cameraman kurura bisobanuye iki Randire ahangari hari studio ari kumwe n'umukameraman witwa Embesilato cameraman baje mu Rwanda gukora iki nago nkomanga fise bibagiwe irido irarangaye so nitwigira tunengwa cyo twigishije faster fisi rimwe kabiri 1 abasaza umutananirwa guta umusi Landry amamikro kandi umva ko wigize wadanje oya kuraba miliyoni Burundi isiguye iki cameraman ngwino Landry oya live mu kiganiro bro much respect Uburundi Rwanda much respect happy saa 7 z'ijoro kandi nago hamagara ambwa ati tuzahure ejo menya makuru ko saa 11 zo mu Rwanda ubusuye Burundi nitwiza tunga twigishije niwe munagakuyeho of course Ceketu cyana n'abantu cyana n'abanyina much respect Murundi assalamu alaikum twibere muri gahunda ya Murundi kazonora rusagariye twibere muri kazi nani Kristi Landry much respect umva mu Rwanda ndahafite nawe mu Burundi rahafite Landry Murundi musumukora 24 ntabwo tuyo turyama nitwigira tunanirwa kiko isaka matumika amasaha 24 kwa 24 wallahi uretse gato cameraman much respect Landry much respect man Landry Rwanda tuko safi ngufata gafoto kwa haina shida wallahi cameraman Embesira ari hehe Embesirato nuko nteye mugabo nuko nteye mu kiganiro peace content ndikubona peace Murundi Uganda Uburundi Urwanda yalla match turi mu kiganiro nago rikunci nuko nteye abarundi mwese ndabasuje iri top TV abarundi yawe abarundi ngo nkuye kudesha yambuje ko nanjye ingofe yalla so Murundi okay Landry so man menye makuru nona twavuganye
ibyihanganire ndakugoye uri muri imbesirato kameramani Murundi imbesirato araryamye bana burije saa 7 z'ijoro saa 8 abakameramani bo mu Rwanda no mu Burundi ngo nta n'umwe uzigaragaza ntigera aboneka munuze ariko kandi ndi kumwe na Murundi mu brother yaje ibaze Murundi bisobanukira ndi ko muri uyu nguyu kandi no mushyitsi we yifatira ndi no mushyitsi bisobanuki kuba randiri muri Imana uzi ko umuntu ashobora kuba umubyeyi wawe umurusha imyaka cyahise munangana reka ndamufate nk'umubyeyi wanjye Murundi ko twirirwanye kora ko randira ari mu Rwanda nibo amakuru wa ko randira aje mu Rwanda randira muvugisha afite nomero ze arambwe ngo nawe ari mu Rwanda kubera icyo utambwe ko muri kumwe mu rugo amasaha ni sangapi we twari kumwe sangapi se ariko mu masaha kuze y'ijoro baha sinema wibwiraga abapaparazi kabisa umugabo adakina n'abana akina n'ababi cheke tu man Landry abarundi bose bari mu Saudi Arabia Oman muri Canada ahantu hose nabari mu nkambi ya Mahama mu Rwanda mari barankunda abarundi bankunda kurenza abanyarwanda uko nkurikirana abarundi tugira ico bita vibe abarundi tugira vibe kabisa ari kintu bita raw from Burundi akano raw from Burundi urakazi n'imiriro myinshi uzoshaka kubirabe kenshi uzosanga raw from Burundi man ya n'umunyarwanda afite ubufatanye burebure azafite agakomoko k'i Burundi abanyarwanda nabo harakana abanyarwanda tugira akaterekeza randi ndaza kubimubazaho uburyo yaje mu Rwanda ubwo byagenze ariko unyihangana ndabyutse imande yo mukanye ndabyutse ino myenda nayirwanye mu kazi Murundi arahantu twigiye guhura ndakuvumbura wamenyishu nama ino myenda so much respect kuba randiri muri kumwe gutya Murundi mu Rwanda randiri mu Burundi mu Rwanda ni umunyamakuru ukomeye mu Burundi nta munyamakuru n'umwe nta n'umunyamakuru wafungura imishomi y'imwe jewe nta nimero N nta nimero D mfise ni wowe nomero ya mbere uzi impamvu bimeze uko Murundi hari ikintu yanyigishije ni kwigirira icizere mba nifitiye confidence kandi ega hariho n'abandenza ariko mba nifitiye confidence tu nta wa kabiri nta wa gatatu do wa mbere umuntu nawe imbere yawe hari umwana wigishije icyo bita itangazamakuru barikora gute bitwara gute babana gute ese abatumirwa abatumirwa ubafata ute abantu kare ibyo ni gushaka uyu mwana ibyo narabyibuka ko yigishijwe arabizi ushobora gusanga umwana we ukora muvugira atabivuze ntabwo bizi ikindi kintu cya kabiri barabizi mbwa nibo bafati ya mbere ikindi cya kabiri Isaac TV hari byo ugomba gusigura n'ingene ubizimo kuri landry's promoter kiri cya gatatu navuga ntago wakarete TV nabayikurikiraga n'ubarakikurikira nago bazabagirwa ko landry's promoter ariko bashyizeho abasabu barenga ibihumbi n'ibihumbi abasabye bagiye gusa umwana aracutse umwana haraho yiteje imbere harahageze no kuri ngubu uburyo ameze so igihari ni kingiki nuko landry's promoter namuguyeho ngiye kukoza ibibazo byetandukanye ikigiturirwa yongeraho Murundi kwanze agonyanga isaka Murundi nta makuru yo gwa kubera nawo bananiwe ntabwo yagambanira mwene wabo oya kugambana ntabwo gamaye mwanga ubwo reka ikintu cyo kugwiza ukuri icyambere barakuza uravumba kandi Landry yaje mu bintu yajemo nta kujyama ni kwa kugira iki nuko kutananiye Landry mu Rwanda afite amakuru yo kwaje mu bibiri hari umustar bambwe ko umwazanariye ntago muvuze yarafunzwe azira byinshi azira video yakoze azira amateka yakoze mu Burundi azira ibintu byinshi yagiye akora byetandukanye akavuga orego ngo nagare bazananye oya mfite amakuru Olege ari afise ubuzima bwiwe Olege afise kingena akora kandi nanje mfise ingene nkora mfise brand ya hit nka manager wa Olege oya siko biri insanga nyambere abaye mwarafunganywe nimba mukurikira ya nujya kureba ya ndirimbo ngo nta legend ugira iki n'iki nagazaba ari Olege hazaba ari Murundi si umunyamakuru ari kurumva ko akuruta amakuru oya naga yandusha ahubwo Murundi akurikirana ibyo Burundi cyane no mu Rwanda ko Murundi ni inshuti yanjye kadasohoka kubera ikintu nawe utabikurikirana impamvu mbivuze urumva impamvu ngo Olege amateka afite mu Rwanda ya nivyo bon nanone muzika nyarwanda nanone y'u Burundi ntaguciriyemo ni wibeshe kubera ko abantu benshi bagiye baratubona nawe
twari turahura ibibazo nawe benshi bibaza ko legenda muhagarariye ariko oya jewe mpagarariye Wema Entertainment ndafise umuririmbyi yitwa Rinoji n'umwe mu baririmbyi bakunzwe niwo muririmbyi dufise wa mbere mu Burundi ubu ariko aravuzwa cyane ari number 1 agira kabiri kubera ko ubusad bari gusohora indirimbo mushasha afise na ikintu utazi karirimbo kiwe nagasana mitima ku bahungu ku bantu batandukanye ariko hariko sinobaho nagufise nzobandakoresha fata fono yikope ni waronga amafe nugasige akoboko guke tasoro nitwa kidingabirano hari nakari kavango uri umwana mubi kuki watumye nagukoma ya kabisa ubone kiri kwa ariko nawe mu Rwanda ntago yavuga nabi sibyo niba abavandimwe Landry muzika y'u Burundi ya nako ndavuga rero ati umuziki w'u Burundi kubganje ni soko nisumamwo kuko uno munsi nimba kuje kumbaza ibibazo no kubera ko umuzika w'u Burundi wanyubatse ukambrandinga ukangira jewe rero ku muziki w'u Burundi kubganje ni soko nisumamwo nkanongira umuryango yego nubwo nari ntarutse itangaza makuru ryo mu Burundi njya mbona ngiye nkuzi cyane mu muvumburo hari umuvumburo akoze uri rukango tuvuga muri mu bwiherero reka mvuge mu bwiherero kuko hari abantu bankurikira batandukanye wenda bari ku meza haraho bari n'abafana baranje bari ni benshi cyane narabonye video ivuga ati umutana ni Top TV mukore subscribe niho nimba utahinduye televiziyo muri iyo myaka yize naraguhaye abafana kubera ko narakoze igana mvuga ati ari umunyamakuru yemeye yuko yigana landrypromoter kuva mu Rwanda rero mu muha amashugwe yiwe mu support uravyibuka ndibatse uravyibuka urwo kwa kwandika no muri commentaire ati landrypromoter ati mutananirwa much respect man mu Rwanda baravuga ngo kwiga no kwigana ya je naco biba bintwaye bro iyo ukoze ikintu ariko nanone umugabo nuwemera ko umugenzi afite cyamurenze mu Burundi irega nibisanzwe ariko mu Rwanda nanjye reka ndagwa karorero n'umusi Murundi comedy akora akina ni style nyakso arigana ni style nyakso oya erumviriza sukuvuga ko yigana muri we nivyo bintu yumva kashoboye nivyo ni impano niyo style nivyo bintu yumva kashoboye kandi buri nta muntu abafise ikintu ciwe nga ariko usanga no muri nona muri 90 bijya bintu ko ariko ugiye kuraba wagiye usanga ko byabaye wana nkizi muzu twambara nk'ubuje nambara ama big size je nambara imuzu nini oya kera byarigeze kuba bihari kera ariko biko bigaruka biko bya kera ari nk'umuntu yigeze kwikina kera kucye kubikora kera ibi by'imivumbura bano bigeze kubikora kera man rero ubu iyo umuntu turi mu Burundi bwa none turi mu Rwanda gwa none bawumva gutezwa gukora ikintu bawumva ko ushoboye ntabyo kuvuga ngo wigana naka umwiganyo ukabikina neza ushobora no kumwigana ukabikina uzo namurusha ushobora no kumurusha very easy so Landry ndakubaza ibibazo bigera muri 5 cyangwa 4 ndashaka nkubaze ko kwera itangaza makuru ry'i Burundi cyane cyane rya showbiz ryamenyekanye kubera wowe ni imana tu ni imana no gupambana kandi ikindi naco utaneza abantu sukuvuga ngo ni wowe ngo nije natumye namenye Akesdan kubera wowe rero ngaho menya Sadibi kubera wowe rero aho naho abo bose nka Sadibi yarabaye ngaho ikigali yabaye ngaho ndamuzi mu ndirimbo biracho ntaco ni vyiza rero ni vyiza yuko nanje ngira donc ndi rimwe mu itafari abandi bakoresheje mu kubaka ndi agatafari kamwe bagiye barashira nimba je narakuzanye hano nabandi bagiye barazanya abandi nanjye reka mene nk'umuntu ugiye kukubaza abantu benshi cyane hano ejo bundi na postinze ifoto yawe ntese no mujama no muririmbye ndavuga ati hoya nese kuki ari we muntu tubona mu Burundi supporting abaririmbye mu kubagaragaza cyane shirakadomo Murundi shirakadomo much respect Landry Bretse gatoya baramubajije ati ni umuririmbye kuko cyagaragara mu baririmbyi agaragara nkaho ari umuntu cyane agaragara ari umuhanzi ishusho ryawe rigaragara mu muhanzi reka ndakwishura urakoze cyane urazi ko iki kibazo uwo kimbaza bose bari content no mu Burundi maze imisi araba promoters batazi byo barimwo bamaze imisi bancafuza ariko je ndabatahura sindabona nabi kubera turabasohoje urazi Gituma nimba bashobora kumvuga nabi bariko barondera ubufu nakoresha umwanya umuhungu wanje harigeze kugera igihe aba mu bantu
bashaka kukurwanya no pana kukungwanya ko niyo nshobora kugira hano je nta muntu yigera ashobora oya ntabwo ari shari jewe nikiba man jewe mu Burundi nta muntu ashobora je kumpangara man je nifite confidence bro I'm landrypromoter umutana nigwa bro yo nta muntu ashobora kumpangara nikiba uba wihenze inzira oya ahubwo yarigeze kuba rumwe mu bantu yifuza gutera imbere kandi n'ivyamuteje imbere izina ryanje rimwe kuko kumvuga nabi ariko abeshwe na boss yarakorera akamubwira ati uvuze nabi Landry kandi we akaca exagera akaca kuvuga ibindi bintu bitakiri ihangane mvuga menshi ariko ko yaragusimbuye aho waruvuye ariko yagiye mu kinyamakuru nakuramo ariko jewe nacu babintwaye mu Murundi kubera we nimba uvuze nabi ukabumvuga nabi uri kurondera ubufumane kwabuzi ko umwana wararariye kwabuzi ko na wararariye na macho yinda wakoreshe toto jewe izina ryanje bro kuko kino kuzibirira hari ikintu yavuze Murundi ngo bufu ubaze imisi mu Rwanda imikeya kurondera bufu ni nko gushaka iki kugira ngo ubone ubugare bw'abana kawunga urumva no kubwa Landry promoter kiravuze koresha umwanya we yabikoze atanze Landry ari kugira ngo aba umwana we yaragifite umwana umwe ufite abana babiri n'umugore kugira ngo babone amaramuko sibyo ariko nakoresha urondera ibyishimo byo butaribwo bigatuma urana ivyo wari ufite ivyo nivyo bibi kandi gusa yarasavye imbabazi yaraje abinyujije mu gusenya ndi mucemo kumuvuga ivyo atari byo yarasavye imbabazi ko yasanze izo nzira zose ari karacamwe jina ziciyemo imbere yiwe kandi ndazigwana ndazinesha rero ari kibazo mu Burundi yambajije kandi ndacishura niyo nyambere ndacishuye harabavuze ngo je mbashaka kuba hiti ngo kuruta ngo basani ngo umunyamakuru mbe hiti maze none je ntabaye hiti nogira mu bisana be hiti gute ese nije ntangura kuba hiti rindira kwanza ivyo bintu namwe ifo kubibigisha bro bibigisha nyakso adakinye muraba akarika babonye ntibishobora kurabwa cyane nyine turebwa n'abandi mugabo agiyemwo bari zindi nguvukanaka kubera nyakso arimwo nyakso abanza kuba umustar kugira branding ba Murundi atari umustar nashobora kuba branding ariko nanone nimba uyu munsi nindira kwanza ibintu biri mu bwenge man nimba uyu munsi babaje bavuga ati twe turashobora kwemera dukorera ubusa ariko tuko turubaka kazoza kacu urumva bariko baramura ivyamwa kwa nyakso none bo kwamura ivyamwa bitameze jewe rero mbanza kwibrandinga nkaba umustar hama kuko ntushobora kugira umuntu umustar utari umustar kwanza aba journalist nawe nimba atagaciro wiha menya kukuye kukiye wewe uri superstar uravyumva uri superstar kubera ko ntushobora kugira umuntu umustar utari umusuperstar utamurenze mu mako munyamakuru n'umuvyeyi umuririmbyi munyamakuru atezwa kuba ari hejuru y'umuririmbyi kuko ni wamugira umustar ni mpamvu rero abantu benshi kenshi iyo wibesha ugafata nabi media birangira ugiye hasi none biba bigenze gute ndabwo wiyenze ku muvyeyi ari ikintu uvuze naco rero jewe sindaheze jewe ngiye gukora ikiganiro cambe mbijimba ndi brand jimba nambaye neza face manamba ico bita mazero ibihuzu binini je style je nizani style jewe nizani jewe nziko haje umuririmbyi jimba ndi kwiswaga bamize fresh ndi aranje nkaba ndi kwiswaga ndi branding ndigurisha ndicuruza kuko mba ndi kumbuka voilà ndi kwisoko none mugiye ndi kwisoko none kwanza nta nico bitwaye abantu bavuga ivyo rero jewe ahubwo ndenze kuba umuririmbyi man Landry uvuze gutyo ngo uri ku isoko ndetse uri brand nziza ariko hari amakuru mfite mu bamwe mu banyamakuru bo mu Burundi bajye banyandikira wenda ihangane hari ikintu abantu bo mu Burundi bavuze abanyamakuru bagarutse ku kintu cyo Landry promoter ngameze nka Philipita mu Rwanda mu kwiyemera Philipita ninde Philipita umunyamakuru wa The Choice uramuzi yakoze ku Isango Star yarafite Philipita 25 okay ndamuzi mu grand frère wanje bakugereye rega wowe Gitumo wewe uvuga ibijambo byinshi oya impamvu mvuga ibiriho kandi nkuba ari abantu bose bavuga ngo bashobora mu rwango oya narwa oya okay Landry tubaho kubera Imana ngo tubaho kubera abana b'abantu kandi abadukurikirana bazi ukuri sibyo ndagiye kuvuga ngo ntawe naha muzuru ryiwe sibyo nanone mu gikari kiwabo nanone naha muri chamburete yiwabo so abanyamakuru nidukangwa tugatinya tuvuga ibiriho nta terambere ry'itangazamakuru twagira nimpamvu ngo Landry promoter yego nimpamvu ngo Landry promoter bamufata nka Philipita mu Rwanda
natwe Philipita wo mu Rwanda tukamugena nk'akamana gato k'abanyamakuru muri showbiz kuko Philipita ari studio yamusigiye ikibanza wari studio wari mu Rwanda ari studio waze muri showbiz ubu nawe kuri ngiye kugira ngo muhamagare nawe naramutelefone igihe twarayaza ari Bamugwa afite show ejo namuga atari studio tubona no gutanambwa ati si akamaragira umuhungu wanjye uri umwana wanjye byose urabizi reka tuzahure mu gitaramo nyamara amazi ibyumweru mu Rwanda numva kuba twabona no guyambura uyu mwanya kuba namuvuga ngo musanga hana n'isuko nabibuze ahubwo mu Rwanda ari ikintu gisobanuye neza ubyumve neza ngo akaruta kandi karakamera mu Rwanda hari mu mazi abamo barene urayibona barene si kuri amafi yose se urumva none mu isi dufite bakuru bacu urumva ushatse kuvuga ko yakumize we yaguciye nimba adashaka ko duhura se kandi ari brother urumva nimba ngira ko umuryango man nimba ari brother urumva nta mu mwaka tubonane ni kibazo nimba rero cyo mvuze ngo Philipita bamugeranye na landrypromoter landryasho kuvuga ati wowe ushaka ko tuvugana nta musaruro ufite kuri channel yanjye Hilltop TV sibyo kuba turi kumwe nta kamaro wamara abadukurikiye urumva hari impamvu tutayaga cyangwa tutanaganira so niyo mpamvu nakubajije ngo landrypromoter ni igisubizo cy'abarundi bakizamuka cyangwa bagafashe kuko buri mwe wese ukizamuka nago muheza sibyo wazamutse n'abakugeraho ibikorwa byaye kuri Wakati TV ubwo yarasenyutse wavuyeho irazima uvuze iki ku muziki w'i Burundi cyangwa abahanzi b'i Burundi bavuze iki kuri wowe reka mvuge ikinyarwanda ubwira bitahura neza cyo ndo mwana wo ku mihanda man ndo mwana ari yifitiye haso cyo ndo mwana wo mwibarabara man ndo mwana pambana cyane rero mu gihe jewe mpambana je mba numva ko Imana yampaye ingufu zo gukora bwenda zikoresha rero jewe ndakora Imana igahezagira abantu ari gihe nkora ibintu ntibabikunde nk'umwana w'umuntu nkora ibintu bakabikunda je ndakora tu ibindi Imana nibigena kuzima k'umuntu cyangwa kuzima kw'ibintu ni Imana man wo mu gihe nimba jewe nahora nkora igitondo nk'ubu kuje saa 8 z'ijoro ukabona hararyama akaba hari undi mwana yifitiye cyo yiwe yiryamiye numva gashaka umusaruro wo baco kimwe nikibaho Murundi akarapambana yironderera hiti nk'ubu ntazi ngo aza gutagute ntazi ngo araza kuronka moto ntazi ngo azogenda ibiki ntazi ngo okay sasa wowe unasikia sasa izo haso ubaza katazojandika muri save avuga ati man je nigeze kuva hano kunuko ariko arondera gusa kugira aronke true ivyo bintu biba bikwiye kubigisha jewe ntaco ndi ku muziki w'u Burundi ntaco ndi ahubwo ndimo mu bantu baharanira ineza ry'umuziki w'u Burundi muri benshi bahari je nyene mana arabajuna David Karumere nakora ngaho iwanyu David Karumere uraza amateka yakoze mu Burundi kuri Bonisa FM yatari bajuju paparazura bazi showbiz man haraba journalist bayisumeri niyo nkuru araba journalist benshi bakoze man je nanje ubu ni umwaka wa nibihe vyanje ndi mu bihe ni mu gihe canje okay abadukurikiye babyumvise gatafari ndiko ndashira mu abo bandi babubatsi sivyo gamuru abadukurikiye babyumvise Arben wayo urabizi twarahuye turaganira tukora byinshi bitandukanye muri sinema nyarwanda n'abandi batandukanye ndamusuhuje Burundi turaziranye Landry mu Rwanda wahabonye ute mu Rwanda bakwakire bate mu Rwanda banyakirije mitsingi ujye mwagasembuye ndazireme wagusohokana ahantu bita house Landry uretse gato Landry uvuze ngo mitsingi nubwo ndi umusiramu ntajya nyuma wagusohokana ahantu bita muri house Cosmos Kigali anywhere ready ariko ntago warara ariko mu gitondo wibagiye gutaha mu gitondo yagusiga imodoka kumutantwayaho nubishaka nagutwarayo abarundi babikeneye nuza kubyemera tubereka agafoto apana video agafoto gato ko twagize nubyemera turagusoka kuko Landry hari icyo uvuze mu Rwanda ko wahaje uri umushyitsi mu bushobozi buke dufite twakwakira oya bon jewe ngaho Rwanda ari umutekano wujuje ibyango ngano nakiriwe no mu producer twa Gires abasanzwe bari mu kintu bise ya nubundi bari mu kintu bise World Star Entertainment bafise mu Kendo Music somo nabandi rero sasa jewe nibo banyakiriye bavuze ati ngo tube turi kumwe mu misi mike uzomara ngaha mu Burundi ndanabashimira cyane mu Rwanda plutôt mu Mbabarire Rwanda no Burundi we the same Mbabarire baravuga ati ni fresh sasa banyakirije mitsingi ku munsi ushobora kuba nka mitsingi 8
umunani njye nimwemereye ku munsi kubera ubushobozi ni bon biravana ivyo uri kurakora biravana strategy zawe ariko je ndazimwa amasaha atandukanye ariko ndumva n'inzoga nakunze ngaha mu Rwanda eba nagiye ku marangi hariya wageze hari abageze uri kumwe nafata ku mavuta umwana wo mu Gitegana ni iwacu urazi yuko yajya ku marangi nakoresheje 30 vy'amanyarwanda ni mu Murundi ni hafi narindi ibintu iyo twari turi ibintu wari ipirawo bitugeza kuri amafaranga bamwe n'igikoma nicyo ntiyari igikoma ipirawo 90 ni menshi mu Marundi bro n'ijana mirongo icyenda y'u Burundi ayo mafaranga urayumva wonyene twebwe iwacu ufise 10,000 by'amarundi kwanza wese nzi wowe uyarahazi wigire kwa manitiriye yemageze manguri kwa manitiriye muri ndagaswe bamuha Niba hari kumubwira ati mabujana shaka miranje nga cumitamira cyangwa umentuze umubwabwa ngaho ni bitatu bagusubiza 1000 twashuga inyama y'igihumbi n'atanu safi 4 urumva gusubiza 5 ukacugura ifana y'igihumbi usigana 4 cyo nka deplacer mu gusubiza mu rugo Allah akbar ivoka sense urumva umucumi z'amarundi mu Rwanda guha 2 bro mugabo umucimani biryo nyine hajyana ku marangi man je nduzonda hara ni iwacu ndava Burundi njitaha nakubuye atanga waruri ni iwacu kabisa nduzondava tari nyota mu biryo gwa niho mu biryo Uswahilini pale kuna mama. Bado nimependa wanajua pika vizuri. Wallahi. Bado kwa marangi watu. Ngumanywa amazi kubera ubwabo upirao unasikia. Pirao gumunyote. Okay. Kandi nini nyama? Bateka inyama neza. Zo mu bitunguru zikawushi. Ari na radio yitwa Biryogo FM irimo hano muri indani. So avuze iki ngenye ngo kuvuga ngo umuntu ufite umutwe munini kurusha wanjye fata ku mavuta twamubonye i Burundi waramwakira neza nawe nzokwakira yaragushimye no mu Rwanda twamanye video abadukurikiye murimo murayibona irimo ratambuka landrypromoter kumwe na fata ku mavuta amuga ikaze ari impande ya Visit Rwanda impande ya Makoko ndetse no kwa Isa bivuze iki kuba fata ku mavuta kwakiriye nk'umustar wo mu Rwanda wenda nk'umusesenguzi ubu ngubu twari tuzi ko ari umusesenguzi mu Rwanda ariko hariho witwa ngo DC Crema ukora kuri DCTV Rwanda ntawuzi ariko tuzifata ku mavuta so avuze iki kuri wowe fata ku mavuta ni nk'umu sinuvuga ko ari umuvyeyi wanje ko je abantu banuta imyaka mu gakino ndabubaha nkabaha respect yabo ariko arabizi yuko adashobora kunkoma nawe arabizi ariko kandi kuri kote yiwe kuri side yiwe ni chef man arakaze ndamufata nk'umuvyeyi wanje kozo n'umuntu yanshigikiye nanje nashigikiye mufite ko rashigikiranye twese ariko hanini niwe yanshigikiye cyane kubera umuntu aratahura ibintu bya entertainment kundusha ariko kuri kote y'u Rwanda ni fresh ariko kuri kote y'Uburundi nanje urumva ko mba tete rero je ndi umusesanguzo ndifata ku mavuta wo mu Burundi okay turazisangura twese duhuye bari fine kandi nashimye yaranyakiriye papa wanje ubahwe cyane bro uri humble ufite umutima mwiza cyese narizi ko no kubona ariko urumva kubera Kigali nabonye igoye ariko ndashima Imana kubona nashitse niwiwe mu rugo man mama fastarangaburira Imana imuhezagire cyane mu Gitega Imana bayizagire mu Gitega cyo mu Rwanda so Landry twakubonye kuri Chita Magic tambutsaho ibiganiro bajyana nasure uyumvisha ute wenda Chita Magic mu Rwanda tumufata nka hari muri umuntu wasabe wabyakite kuba uri hariya muraganira kuba zaje bon ntavya hatari kubera siyo televiziyo komeye ya mbere no bangiye nagari ya mbere ariko gusa sabe n'abandi bagatandukanye sinabo gusa n'abandi mani bakora neza kuko najyo bwanjye ariko najyo biwanje kuko ni mwiri mita voilà niko kimwiri menga mwari haye limite menga hano iyo tubavuze hari gihe ushite muri gereza iyo bavuze nabi ushite kuri muri gereza none mwakora ikiganiro nacyo wenda ko bazokwamaho jewe oya uba bazino vuze bazokwama agahora gahanze okay ifu yuko rero haza nabandi benshi abanyarwanda mu imigi kwakira nabandi kugira umwe muri wagize ikibazo canke bishitse reka namo ntibazovyamamo uyu munsi nka yago nk'uyu munsi ibyo bintu byanyerekana nabivamo
yago brand yiwe ahubwo umenga se n'umunyarwanda simenga se n'umunyamakuru ubu n'umustar man aguma batamwo man ubu ari muri Nigeria yagiye kubatamwo ejo n'ejo ndajya no mu hanze Burundi ho twebwe turamuzi cyane akibota man umva ariko amera nk'uja mu bindi bintu sindamupangiye ambabarire ariko man ari karakura akaja mu bindi akaronka majukumu mengi utuntu twinshi rero ifo kwaza n'abandi n'izindi medias mu promoting mu basaba ba grand frère banyu bakabashigikira donc kugira ugonda kandi egani vyari izindi media nyinshi nga so rero nako ndavuga nako ndasigura Sabin nunze ya Chita n'umuntu ari hambo na wene arambwiye ko dushobora gukorana ikiganiro je ndamubwira ati fresh nanje tutegerezwa turahana content nk'abanyamakuru urankura cyangwa gukoresha ko tuze dufite icyo dushobora kumarira abadukurikirana nta birenze ariko utunda mushimira ku mwanya wiwe ko yarafise benshi yari kwakira so tugeze ku musozo w'ikiganiro aricyo nakubaje turagitara ikiganiro hari ibibazo utarambaza mbaza none nyine ndimo ndakubaza aricyo nagarutseho kubaza ngo mu Rwanda ikiganiro kitaratanga uraza ibibazo yambajije yambwiye ngo tutakuyaga ibi cyane tuba turaganira ku musozo yo mu musozo oya ndabizi iyo tuba mu musozo abari n'iminota iri imbere wenda turimo turateguza abadukuye batwumve neza nawe uza nkubaza ngo mu Rwanda namunurira mugeraho ngo u Rwanda warubonye ute ko warwumva neza ko rwa mbere ugeze mu Rwanda ndwiga rya mbere u Rwanda ruri clean jewe umubada Murundi yamwambira ati bro ingo mu Rwanda turakwemera man ingo mu Rwanda man ingo utembere ingo je nkamubwira ati bro nzoza ndibwo ko negize kubwira ko ndutaka 14 byo birase uyu brother akamubwira ati brother mu Rwanda ameze fresh none basi none vya bindi bibavuga ku Rwanda none nivyo arambwira ati wapi man mu Rwanda ni fresh man mu Rwanda ni bon je nasanze ruri clean hari isuku mu Rwanda bubaha umunyamahanga cyane dafa passe ahantu bamagaritse ngaho mwibarabara quelque part sinzi umva twari benshi urumva ngaho abajeje umutima barakubaza ati mwebwe ki muri benshi muri mubiki kandi nivyo baba bashiteza kugira amatsiko baziga makenga yo kumenya ivyo murimo saje barambaza ati none donc turi baratubaza ati nimwe muri mubiki babaza baje sinari kwishura hazo kwishura Abanyarwanda Jibuza sanga navuze ati turi poye amaze kumva gusa ivyo mvuze uri Murundi yego wajigana nababwira bingaye yego sambwa ati sawa ni mugende baje bambira ati wewe uri Murundi biroroshe cyane okay ubwo mwari mwarengeje umubare w'abantu bakwiye kugenda mu modoka oya no si mu modoka twipoye ahantu nk'akariga nk'uko twogira inkirigana ngaho akariga no mu Burundi nuko umupolisi ashaka kuvuga ati none bajya abantu bari mu benshi meze none bari mu nama bari mu biki okay so yaraje kwidocumenta amenye ivyo turimo okay so Landry umuziki w'abarundi no mu Rwanda abarundi bemo barakora featuring cyane n'Abanyarwanda kuri we bivuze iki binyereka iterambere binyereka kuja hamwe binyereka urukundo rudasanzwe hagati y'ibihugu byacu byose bibiki Landry kumva ko abarundi bari mu bihugu byo hanze bigiye bitandukanye aribo dukunda kubona kuri YouTube channel yawe Hilltop TV kuri Murundi TV bakore subscribe kuri Ishyaka TV 25 cyangwa kuri Kigali News 25 bariho bajya n'abandi bajya batandukanye bamwe bakunda kuguruka bavuga ngo ibingi bimamutangaza cyangwa ibingi byo mwidegembyamo ntabwo Burundi wabikora kubera icyo bavuga gutyo buri rugo rwose rwa rufite umugabo kandi ntabwo bitaha mu Burundi ni kwitaha mu Burundi ni kwitaha mugura ahantu wanyene none uzuzana ibintu bitabavuga kubona gute yego nanje ndabiba mu narahanwe mu Burundi ni kwitaga hari amategeko nko mu Rwanda naho hari amategeko Landry bivuze iki kuba reka mbigarukeho arananzira mushite wanjye tunazana cyane hari saga twabonye mu Burundi ngo sinzi Bruce Melody yafunzwe hari abantu yari amafaranga birangije birarangira Kigali mu Rwanda tugiye twumva umunyamakuru mugenzi wacu Jean Paul Nkunzineza yakoraga kwa Jaras nimba aramwirukanye ntago mbizi cyangwa nimba wara amasezerano yararangiye ntago mbizi twumva ngo abantu bakavarinze urubanza bamuta muri yombi bisobanura iki nk'uyu munyamakuru ntawe nzi Jean Paul ntago muzi ntawe nzi umusesenguzi ngo ni ntawe nzi vraiment bambesha nawe ni bavuga ngo nta hypocrisy uyu munyamakuru ntawe nzi
asabwa gukora cyane we ngo bimumenye sinzi ushobora kuba akora cyane ugasanga je ntawe nzi ariko urumva mu gihe atawe nzi rero urumva ko ntacyo wamuvugaho sinumenya n'ivyamubaye umenya ivyababaye ku bantu kubera ko baba Bruce Melody gutabwa muri yombi i Burundi ko ari abantu aribwo byavuga kuko hari uwamuha amafaranga yitaba igitaramo performing muri event runaka yari hari bakaba ngo yafunzwe abandi ko ngo nagatwiko warabyumvisha urabizi cyane cyane mu show by'i Burundi gufungwa nibisanzwe ibintu bisanzwe nanjye narafunzwe nibisanzwe kandi iciza nuko bitigeze bimucinege itariki 30 bari mu Burundi kandi mu gitaramo kidasanzwe rero bijya ndibaza barabikurikiranye ndabizi ko uravyibuka kwa kumunelefone wari tu rero bijya nibaza neza ko byataye igihe ureka tukategura igitaramo reka tuvuge ku gitaramo umunyarwenya yahoze ari umumotari please tugaruka kuri Murundi umunyarwenya Nyagiso ariko nanone tutibagiwe yahoze ari umumotari buretse predo umunyarwenya Nyagiso buretse gatoyo umunyarwenya Nyagiso ndetse umunyarwenya Mitsutsu yahoze ari motari aha twicaye mu ntambwe 50 yatwaraga abagenzi ari umumotari aka kanya Mitsutsu aka kaya kugira ngo ngiye saka manajya mu hosting kugira news 25 tuvugisha uri ngo muzane amikiganiro